Musiaise wa channel kitu cha Athiani TV, kelani channel kitu cha YouTube, mabinda kwa mabinda twithito naku thina wake kaloki na tukanena nisema ondoke bathokanio. Nundu bano bo imbai itona utethekea. Nitwoka ingiki kaloni na nyenete wa Bonaventure Mutinda. Na kwa nita wa Masima wia. Ito Mukamba Munjanja. Yue, atumia magi kalo. Peki ndo nithi 20 cia isia. Na ngethe wandie kule makulio. Maundu maile kwitha mailio kana ila twatwana nenaku mase umunthe tutwanite na twaze ameni bedo si okay ba unde mutwanite umunthe nitutwanite nena masi na tutwanite nena masi kwe kundu kwingi twenda either thengi oka project ukwika o pandu kasala kasako wendi wabingwa akakusave mbesa nela ukuzizya forms isu peke ndoketa wa next of kin. Okay, usine mundu ologe kata ukatiwa uzazindiwa ngabo nduilotevo lakini ndu withoutebo tiwa ngabo nenda twambe kukeka practical mjanja we next of kin wa kuandikawo music channel kin kilo nani ondo ikoyo izonge wewe kweli oibishe sana andika kibeti wandikite kibeti wandikite kibeti iko kumuzi ogelera no ya nandikite kibeti nitokona wikengana lakini no sawa kundu kwa menye ndikake wandika kibeti ilo moizi agwizi onena obo au mengi to andika kibeti wewe to kweli ndukanene kila tu wandikite kibeti aya mase wandikite ho nandikite nyakwa wandikite nyaku na kwa andikite kibeti wandikite kibeti tacho next of kin na vu nina kwa takela ngwenda na vile zene neka kuiwa ndo mailalamika nazo monsori abano ngi kwanza onabutiwe wea na abutwa wea yu kwanza aziokie ndithia na naye wewe monene muno azokandithia no ndo yu kibeti male lakini nayo male hai mose imwe ya museo ingikithite jumba nyo kisiri kisiokie cha twako yako inyaje na ziana cia juzo ndamutema itatema muse kibeti kithayo mutumia mutumia thayo na chasioka na chasioka na bali kule yukai itha masene kibeti chakwa nitwakomanie twendana na muthea natwatwika kindu kimwe nanje ngengu muandika ta next of kin we andika nyake ta next of kin nige bandu bakumbandikanye iba ndio na ichango na isu ambite isu tukwenda mbanga isu yue no uone na try wetu na no ndo aita Bonaventure na wase next of kin waku no niwe ninye kibeti chako niwe kibeti chakwa tuyoka yu katika reality Bonaventure na mjanja nituziazi abaza muno tuziazi wona tuziazi oni yes twikindu kimwe na mutwa anombe tene wikite nikite twikindu kimwe ndio lakini Bonaventure no mpaka nisize pa yambe ibindela nyendethia ngethia ndepo we mundu lokatwa tono ndingengoke kala wewe ka Bonaventure hii ni dunia ndoka mgengoke kala wewe weka nethia ndepo mundu ugaete ba akethia atono nzubia ciana ciakwa kana mali la twamanzie ninagu mukamitula cia na mundu ungi wetie ninenete takwa ninenete masi na kwa niaba ya akalangi monze nenda kwa zonu maza katika mitandao talking for me myself and 1000 others kuku ni kumaanisha ibindela nandika inyakwa ta next of kin kana labda sister wako nondo eko izi tutwenena sanzo bato obithania abo mandika amanyamo alangi mandika ama sister mo mundu la wizineza kana in case ukethia utepo siana siaku ikethia tona kusubiwa mulo tona kusubia kibeti yaku nini siana siaku yundo ni ndepo aya na kweka ngukulie kibeti katutoji ombola kibeti kila kingi chutwa wanulo ndwa ite kikazubia siana yi undu nyeni ni subia ende mukulia we nyevana andika yetu sia sioba Jamu jajo bamuginete. Moya ne bayambe. Sawa na runo boto sietie. Ni ukulia we wasia ukethote bo mundu mukola uka. Tumie mali situ amandite naku. Nye nondu na kuandika we. Ukethote ngeza ndebo nye. Ayi mundu uka. You ona akoka. Siana ino ni zove better.
kwikebeti chakoka kuwira twikala nityo ndiyeseka naye mwangu ati siri imagine naje mundu ume oyu woka mbe oka kwakwa ebe anumba ndize mali yombe na utira wona yo mali yakwa kwa jamu ezugeze kwa jamu ka ni wambola mali yako tukumuima ezugeze ni wambola mali yako tukumuima kwa jamu ka yu kwa jamu ka ambola mali yako tukumuima kwa jamu ka pala bidigeto aidi kuma runa madhara wa induma ya ukomeda bana na umola mali nizero nina mali ya gumu na mume ya na hiyo goma bu eno kwazi ngulia bale maziki ndo tukiwo no lakini leo ziondo na Bonvenja na Mjanja yunye netietwe I mean nyendepo inyakwa nwanzo beziana nesa ena my sister asino manzo ubiye nesa lakini ukezini yenu inyeta aume yenyu yetofauti unaona kwanga andika next of kin tainyakwa ukeza kweli anaandikite inyakwa wewe hata na ndiye betainyakwa ndazo byazi anazia ayo kitumwe kuzuza kendo kya uzo zya weweka bogera ndo na maneka naye no la bandika ta next of kin ayo ukayire nikuraze utakwaze mtu rasi ya mundu me mwithau obvious dala kwewa atemu yane lakini ukwandola wepo akamandika amanyamo lakini niki tikututumeana iku nikutumiana ndo eziria we uyu oni muandike wona uteteke lomba ndika next of kin limaanisha maana mtu anoni haibu trust kwenda yutu kune visa ya kendo you real nienda usisie Bonvenja na Mjanja muziola kibeti cha umalile chakwa nenda kune visa ya muziosu na siano ndo sile bindani yu na kula si asomea na yela ethe watu ikeni watu akibeti kingi yusisia afya siana isu school kula si hendi kusema lo kweli sana mbingi su makula si asomea school oida mundu lo wakaba oko nyamazia nizu Bonvenja nenda yumo kuna ezu ni reality okay ti kuonze lakini yuko na bisa ya ezungu wetu with ya ebindela inyaziana either sana sisomea school lanze obyo sana nisi sana za siki yangu aneza si tani zikala maisha London inazoneka wembeza sio yuba ama naisa mbeza sia inyanethe jule hapa lakini na tweka ndiye boy ni chao kila chatileka ethe o eleo zobya sana sikala maisha lama nekala twitha yuthio ndaniki nundu wakwithia kibeti kingi labda ni chetwe mama wakamba na wewe zile mayaza mama wakamba si mama nundu wakwithia oka kwambia ku control akakwia sana high school izumbe ziwe baimbi na baba wakamba baba na baba wakamba nekebe ukowe kai kuyokite abantu bani twatikila napa kiunaweta siana hivyo kazi ya afya tikonde ko kadha tundu inekia inyaevo tikonde kwa ume responsible waele wakana ndio kebeti ayikwete onabe matutu ya wani muka na maye motwana ne mundu munini muno yana azetia na izo siagwa nekana yikazumbuwe na mundu muka wakuka no ile ndo manaka na muzizu ye mundu muka uona mukata bweyobo yuwe muzeza ni wototania no ane ba the comment next of kin wakumbe no nundu bali watoto kwa tele ejo amwe kalenda tena kibetike kasia ndi anga nyoka kwa to mundu no yido na gato ndo logo ni ngo kwambe no nundu kusema lo kweli yu yani pede hapa ilu na niona ingi nundu ni mezi neza kila ngetha ndebo sana izi akwa ikazo bwana kibetike chatwa nundu noigenga muikatwana sana izi sobya waneza ni your mom sobya waneza ni your sister your brother azuni mo ithi aka twandika ata next of kin ikairi saji zenu na mwele akilani wetete nogo so muzia isi atwambe omanai bakwa comment u next of kin waku no na welo laka share nigenda tukwate comments bingi na maoni maingi tuzize bae nonongi natutaye nunatoivunda kiki kalo Athiani nyeneta wa Bonvenja mutinda na kwanita wa Masima wia eta wa Mukamba Munjaja subscribe bau nundu wako mana bindi ela yokite next eti nakakengele kau notification kau niko kakakona zia wezo kile vizuri tuikuigia ingine tuikuigia thank you bye bye